Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudeye ndibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda biba turababwira véhicule aérien sans pilote turebe biriko biragaragara mu kirere cya Minembwe. Turabwira kandi aerofarm sans pilote zizindutse zirasa mu bice vya Murenge. Turaza kandi no kwinjira mu bice bitandukanye Rugezi Mikenke turebe bikomeje kugenda biba na makuru tugiye kubashyikiriza dufatanyije n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kudusigurira ingene izo operasiyo zikomeje kugenda zibonekeza. Mutama wiriwe neza? Yego mutamuro tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye izindutse iba mu gitondo cya kare by'umwihariko muri ibi bice bituyemo abanyamurenge. Amakuru nakiri agaragaza ko ibintu bitoroshye ndetse urugamba ruri kurwanwa mu buryo butandukanye n'ubwigeze bubaho, aho mu gitondo cya kare mu rukerera FRDC bifashijwemo n'aba Black Hot bazindutse barasa mu bice bitandukanye. Uraza kutubwira ko imisozi iri kwibasirwa nigiye kugeza ubu? Ni imisozi yano muri Kivu cyane mu byerekezo biri hafi na Zakoze. Yego, ariko nanone turajya mu misozi y'Iwari kare tubabwire ibiri kuberaho cyane imisozi yengereye mbeki utibagiwe ko tubona bukumvirwa. Yego, mu bice bya Uvira ho byifashe gute mu misozi kuva Uvira werekeza Kavimvira ho byifashe gute? Warambwiye ko n'ubundi mu rukera hakozwe deployment. Deployment ziganjemo abasirikare b'Abarundi ndetse kandi n'abasirikare ba Politique kuko yuko hivanzemo Kirere nyinshi. Yego, nibyo rero tugiye kubirambura mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi no kurabira hamwe ibikomeje kugenda bigaragara, aho rero turi buze cyane kwibanda kuri contre offensive. Turebe ibiri kugenda bitangazwa kuri base aérienne ndetse turebe n'uburyo bwa aerodrome bukomeje kugenda bwubakwa. Turaza kandi kubabwira théâtre d'opération mu bice biri kuberamo imirwano mu gace kazindutse kumvikanamo urusaku. Turaza kandi no kureberamwe ibijyanye n'umuriyetena general wazanwe muri ibi bice kugira ngo ayobore operasiyo zose. Turaza kandi no kureberamwe ibijyanye na ACTU ishami ry'indege cyangwa se ibijyanye n'abashinzwe ikirere bongerewe mu gisagara cya Uvira, aho bitangazwa ko nabo muri Demiape bari gukora ibihe bikorwa. Demiape bakomeje kuvuga bitandukanye cyane aho bari kugenda banafata abo bashinzwa kugambana ku rwego ruri. Turaza kandi no kwinjira mu makuru akomeye arebana n'ibikomeje kugenda bikorwa aho muri wari karuza kutubwira ko zifashe gute. Wari kare turaza kubabwira ko kugeza ubu ngubu 23 ikomeje kohereza abasirikare mu bice bitandukanye n'Urubero, aho bivuga ko intego ikomeye bahawe ari yuko bagomba kubohora igisagara cya Butembo ndetse n'inkengero zaho. Bizatumye FARDC bigenza gute? FARDC yongera kongera ibikoresho byinshi cyane. Nibyo ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kuramvura mu buryo bw'iramvuye. Banywanyi ngusabe rero dukurikiye bwa mbere ubane natwe. Reka mutamba mbanze mpido nido ku makuru nakira yaturutse imurenge, ubwo razo tubwira n'ibindi biri kubera mu misozi yakikije bijyanye na contre offensive ku ruhande rwa MRDP twirwanaho ndetse na AFC M23. Na makuru yazindutse mu gitondo cya kare aragaragaza ko indege zitagira abapilote zizwi ku izina rya drone zazindutse zitera ibisasu mu bice bituyemo abasivili mu bice bya Mikenke, ariko bikavugwa ko zageragezaga kurasa ku birindiro bya 23 ndetse na MRDP twirwaneho. Izi drone zateye ibisasu mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere mu bice bya Mikenke
Kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icyenda 2025 amakuru twahawe n'abaturage bari muri bice bagize bati drone z'ingabo za leta zongeye kurasa ibisasu hano mu mikenke hafi y'umuhana gusa byafashe ubutaka. Aya makuru akomeza avuga ko babiteye inshuro imwe ubundi bakomeza bazenguruka ikirere. Mu mezi abiri ashize nabwo hari abaye ibitero bikomeye bya drone abisasu byarashe mu bice bya mikenke. Ibisasu rero bikaba byarasize icyo gihe bizangije imirima y'abaturage ndetse bisambura n'amazu. Hari amakuru akomeye akomeje kugenda agaragaza uko ibintu bimeze ndetse nuko byatangiye, aho rero bivugwa ko mu mikenke mu gitondo cya kare abaturage batunguwe no kubona mu bice bya mikenke hongera kugaragara indege zitagira abapilote zoherezaga ibisasu mu buryo budasanzwe. Nubwo ibisasu bitaguye neza ku nzu cyangwa se bigira uwo bihitana, byateje ubwoba n'urujijo rukomeye muri aka gace gatuye nabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Umwe mu baturage tuye muri aka gace witwa Karebu yagize ati twari mu mirima ahagana ku isaha ya saa 12 z'igitondo dutangira kumva urusaku rw'amasasu rudasanzwe hejuru yacu. Twabonye drone iri kuzenguruka, hashize akanya tubona ibisasu bigwa byaguye ku butaka hafi y'umuhana waho ntuye. Imana ishimwe ko nta muntu byasize cyase byigeze bihitana, gusa kuri ubu twese turi kwisha mu bihuru. Amakuru atugeraho ye aremeza ko i drone yarashe ibisasu inshuro imwe hanyuma igakomeza kugenda izenguruka ikirere cyo muri iki gice. Ibiro bikaba byateje impungenge abaturage bari muri ibi bice. Uwitwa Mama Rehema utuye muri ibi bice watanze amakuru yagize ati si ubwa mbere bibaye, hashize amezi abiri twari tumaze tubona turi mwituze nyuma y'uko hari ibindi bisasu byari byararashwe. Icyo gihe byasenywe amashuri, imirimo yarangiritse, ubu ariko ntacyo byangije urebye. Mu gihe rero hashize iyi minsi humvikana amakuru y'imyiteguro ikomeye, biravuga ko mu gisagara cya Uvira FRDC na Fdnb bakomeje kugenda bongera ibikoresho. Ni mu gihe rero amashusho ari guherekanwa ku mbuga nkoranyambaga bumenyi agaragaza amazu yari yarangiritse mu minsi yasize. Kuri ubu bakavuga ko kuri ubu noneho bisa naho amakosa yagabanutse. Hari amakuru avuga ko izi drone ziri guturuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi ndetse rimwe na rimwe zikoherezwa zivuye Kisangani ahari icyicaro gikuru cya gatatu cy'ingabo za leta zirangajwe imbere na Lieutenant General Pacifique Masunzu. Aha bikaba bivugwa ko rero ariho naho ari gutegurirwa ibijyanye na Operasiyo Karundura. Umwe mu rubyiruko rutuye mu mikenke yagize ati birababaje kubona umuntu uvuga ururimi nk'urwacu akavuka mu bwoko bwacu ari utwoherereza ibisasu. Kuba twumva ari no kuvuga ko atadufata nk'abaturage b'igihugu, twumva ko tumerewe nabi cyane kandi ntitwumva impamvu akomeza kutwibasira kandi ari mugenzi wacu. Umwe mu bo muri twirwana usanzwe utuye mu bice bya mikenke kugeza ubu aravuga ko iki gitero nta musirikare n'umwe wabo wigeze ukigiriramo ibyago, aho yagize ati twifuza kubana mu mahoro, twifuza ko ibi byarangira, ntabwo twifuza ko amaraso yakomeza kumeneka, dukeneye amahoro. Mutama rero ibi ni iby'ingenzi abari mwabiya bice bagerageje kutubwira, nawe wakomeza utubwira ibindi birenze kuri ibyo twabashije kumenya. Amafaranga rero ibikomeje kugenda bigaragara muri Sud Kivu. Yego, ubu turi kuvugana imisozi itandukanye hano muri Sud Kivu, by'umwihariko iriya misozi yegereye Gihande ndetse kandi n'imisozi yegereye Indege utibagiwe Murenge na Mushereza. yego, imisozi ku ikubitiro n'ubundi igitero cya Gapwe na Zone cyari kigamije yuko FRDC ndetse kandi igisirikare cy'u Burundi yego, babona inzira yo guca muri iriya misozi bagahita berekeza za Kombe ndetse no mu misozi ya za Warungu na Ndiba n'iriya misozi ya za Budodo na Kashagerwe hasi nyinshi n'ubundi neza yatoranywe zizambira zinjiramo. yego. Ibi rero ukabona yuko n'ubundi FRDC iri kubikora mu rwego kugira ngo iharurire inzira abasirikare bayo babone uburyo ki bakomeza batera intambwe batashira imisozi yose iriya misozi ya za Maremoto, iriya misozi itandukanye ya za Karambi, iriya misozi itandukanye n'ubundi yegereye muri Minembwe muri rusange, mu rwego kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi ibice byose bashaka gufata cyangwa kugenza strategique babifate, kuko batewe ubwoba bukomeye n'imbaraga uyu turi kugenda ukoresha winjira mu misozi myinshi itandukanye ihana intera n'umujyi wa Uvira. Wenda ku bijyanye no kongera umubare w'abinjizwa muri ibyo bice byaba zaratangiye kwibonekeza kuva ryari? Ni ibintu bimaze igihe kirekire, nk'ubu nyuma y'uko n'ubundi FRDC yagabye ibitero muri iriya misozi hariya za Mipinga ndetse n'abagezi ikoresheje drone za Politique.
biragaragara yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bigaragara hashize n'ibyumweru bigera kuri bitatu kugira ngo hari akenshi nkunda no kubigaruka mu makuru cyane igikoresho zakozwe ibikoresho byazanye rero n'ibintu bikomeje kugenda bikorwa umunsi ku munsi igiciro segonda ku isegonda uko umunsi ugenda uza hasi. ku birebana wenda n'urujya n'uruza rw'abaturage basanzwe ho ni igiki cyahindutse kugeza ubu ngubu? Ku birebana n'urujya n'uruza ku buzima busanzwe ku ruhande rwa FDC urabona yuko icyahindutse nta ikidasanzwe n'ubundi abaturage aho intambara iri barahahunga umutekano. Yego kugeza ubu navuga ko n'ubundi imyiteguro irarimbanyije, ariko se ku birebana n'abaturage basanzwe hari abo wari wambwiye batangiye kugenda bahunguka, byaba byarahagaze cyangwa n'ubundi bakomeje kugenda bahunguka? Kuko mu minsi yashize waratubwiye ko hari abatangiye kugaruka muri ibyo bice. Batangiye kugaruka muri ibi bice barahari, ariko bamwe na bamwe n'ubundi iyo byongeye kuzamba usanga basubiye mu bice n'ubundi birimo umutekano. Yego ku birebana n'ibikomeje kugenda bikorwa yaba ibiri kugenda bigaragara, navuga ko Warikare Rubero bivugwa ko bashaka kujya kubohora Butembo. FRDC yihagaze ite mu bijyanye n'uko yategura contre offensive mu gihe yabigabweho igitero? Kuri position yabo ya defensive bihagaze gute Mutama? Uburyo bwa defensive measures ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC mu misozi hariya Butembo, cyane cyane kurinda Butembo cyangwa no mu bice bya Rubero na makumyabiri tutarageramo. Urabona yuko FARDC iri kudiployinga abasirikare mu misozi hariya za Kabiyabo, iri kudiployinga abasirikare mu misozi ya za Kashiriki hariya hafi neza y'imisozi yegereye za Marimo, mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi tumeze zaturanga zitaba zakwegera iriya misozi iri strategique y'Ubutembo. Ariko nanone bikagaragara yuko imisozi ya Patiri Igeri yariya muri Rubero utibagiye Mbungwe ndetse kandi Burambo Kazinyonge na Agen hose makumyabiri bikomeje kwazana abasirikare. Nibyo reka noneho dukomeze turebe itangazo rikomeye ryaraye risohowe na Laurence Kanyuka agaragaza ibigiye kuba. Ni itangazo rero rikabiyemo ubutumwa bukomeye ndetse bigaragaza n'ibyaha bigiye gukorwa n'uyu mutwe, ubwo turagaruka utubwira n'ibindi. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo wasohoye itangazo rikomeye ryibanda ku bikorwa by'ingenzi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo bafatanyije bashinjwa gusenya ibikorwa remezo no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Laurence Kanyuka, umuyobozi wa komisiyo ushinzwe itangazamakuru, yagize ati leta ya Kinshasa igamije ibikorwa byayo by'iterabwoba bigamije gusenya umuturage no gusubiza inyuma inzira y'amahoro yatangiriye i Doha. AFS ivuga ko ku cyumweru ku igenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda 2025 ingabo za FRDC zifatanyije na FDLR Maimai na Wazarenda abacanshuro ndetse n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero mu gace ka Warikare. Muri icyo gitero bakaba barasenye ibikorwa remezo birimo umuhanda n'ibindi bijyanye n'itumanaho hagati y'abaturage. Yagize ati ubu ni uburyo bushya bwo gucutsa abaturage, kubima uburyo bwo kubona ibyangombwa by'ibanze no kubabuza ubwisanzure. Indi bikaba ari bitangazwa muri iryo tangazo, kandi AFC ikaba ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukora icyaha kibasira inyoko muntu kivuga ko kigamije gusenya ibijyanye n'abaturage ndetse no kuba bagize bati gusonjesha abaturage no kubaniga. Bavuga ko ibi bikorwa byose bikorerwa mu buryo bwateguwe kandi buteganyijwe, bityo rero ko bishyirwa mu rwego rwo guca abaturage intege ndetse no kubatera ubwoba. AFC iravuga ko ibi bitero byose biva ku igenamigambi rikorwa n'ikigo gikuru cy'imirimo giherereye Uvira ahakomeje gutegurirwa operasiyo ikomeye, aho bavuga ko hari icyicaro gikuru cy'iterabwoba. Itangazo riravuga ko AFC yitabaje amahanga kugira ngo yumvikanishe ubu bugome ndetse n'ubugizi bwa nabi. Baragira bati dufashe dutabaje abatuye isi bose kugira ngo baba bahamya b'ibikorwa bya leta ya Kinshasa byo gusenya umuturage no gutsemba abaturage b'inzirakarengane. AFC yasoje ivuga ko igomba kurinda abaturage no gukumira igitero icyo ari cyo cyose. Bavuga ko intego yabo ari ukugenzura kure
ndetse bafite gahunda yo kuba bajya kuba bahagarika ibingibi aho kugira umuturage akomeze kugenda abigiriramo ibyago bikomeye. Mutama, navuga ko kugeza ubu ngubu bisa naho baba bateguje ko Uvira baba bagiye kuyinjiramo. Byo bihagaze gute ku bijyanye n'ibigaragara nyuma y'isohoka ry'iri tangazo, aho rero badatinya kuvuga ko bagomba kujya gucecekeshereza intwaro aho zirasirwa? Ni ukuvuga ngo ikiri kugaragara, yego, uruhande rw'intare zatanzwe n'ubundi guca amarenga y'uko Uvira bashobora kuyinjiramo byaratanzwe n'ubundi bintu bimaze igihe. Yego, ibi byatangiye nyuma y'uko hari abasirikare bari guturuka muri iyo misozi ya za Nyangezi, abandi bari guturuka mu misozi ya za Bugarama bamanuka mu misozi yegereye hariya za Mumosho ndetse na Kamangira, biteguye kumanuka za Runingo ndetse n'indi misozi itandukanye. yego, babona yuko rwose ibintu bikomeje kujya n'ubundi bigaragara yuko uruhande rw'intare zasanzwe bwo bari kuvuga bati twebwe mu gihe gito turamanuka twerekeza muri bino bice, ariko nanone ukabona yuko bigoranye cyane kuko ino mihanda ya Runingo, Kibiba, Kawezi, Kazinzira n'iriya misozi ya za Gihande hose hamaze gutangatangwa n'inyungu z'igitare cya Fari. Bikavuga yuko hari n'abandi baba bari muri iyo aparitoma n'ubundi iyoboye izo ndege baba baza muri ino misozi ya Warikare, cyane cyane iriya misozi ya za Kembe na Popi, bikavuga yuko ariho biryamye. ubundi iyo zisoje operation zita ziburirwa irengero, cyangwa biragaragara ko ziza zikanagenda gake gake ku buryo abantu bitegereza bakabona iyo zirengera ndetse n'iyo zaje zituruka? Ibyo bihagaze gute Mutama? Iyo zisoje operation ziragenda zigajya aho zateguye, kuko niba zimaze kurasa mu birindiro by'intare zasarambwe, yego, baravuga bati wenda zishobora guhagarara hano cyangwa se zishobora gusubira inyuma na speed nyinshi zikagwa Kisangani cyangwa n'ahandi hatandukanye. yego, ibyo rero ni ibintu biba byoroshye cyane bitewe n'uko n'ubundi bice baba bateguye bamaze kugeraho. yego, nibyo Mutama, ndagira ngo nyemere no tujye n'ubundi ku bijyanye n'imikorere yazo mbere yo kuzibuze kudutwara ukatujyana kuri agisi ya Uvira, Kavimvira, twerekeza Karundu n'ahandi mu bice byegereye igisagara cya Uvira. Mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 29 kwezi kw'icenda 2025, nyuma y'amasaha make gusa igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kirashe ku birindiro by'ama 23 mu misozi ya Mpeti muri grupoma ya Kisimba mu teritwari ya Warikare. Hamenyekanye amakuru mashya y'uko FARDC ikomeje kohereza indege z'ubutasi, drone de reconnaissance, indege bohereza z'ubutasi mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Ibi bikorwa bikaba bibaye mu gihe intambara ikomeje gukara hagati ya FARDC n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo, umutwe umaze igihe kinini uhanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ukaba ugenda ushyira imbere uburyo bwo kwigarura ibice binini mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ku umunsi w'ejo ku cyumweru ku igenekerezo rya 28, FARDC yashyize mu bikorwa igitero gikomeye cy'ubwirinzi kibasiye ibirindiro bibiri bya AFC mu misozi irebana na Mpeti. Ibi bitero bikaba rero byarushijeho kumvikanamo imbunda za rutura ndetse n'ibisasu biremereye byagiye biva mu bice bitandukanye. Abaturage bari muri ibi bice baravuga ko drone zagaragaye mu kirere cyo muri aka gace kuva hagana ku saa 4 za mu gitondo, mbere gato y'uko kumvikana amasasa akomeye ndetse na za bombe. Uyu mutwe wa 23 wemeje ko iki gitero uvuga ko cyasenye mu buryo bukomeye ikigiraro cyitwa Mpeti, kimwe mu bizambo by'ingenzi byifashishwaga mu guhuza ibikorwa by'ubucuruzi n'urujya n'uruza muri Warikare. Bertrand Bisimwa, umuyobozi ku rwego rwa Politique wa FC, abinyujije ku rubuga rwa X, yanditse amagambo akomeye agira ati: kuri iki cyumweru mu gitondo indege n'imbunda za rutura z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zibasiye kandi zisenya ikiraro cya Mpeti. Yongera ko gusenya iki kiraro ari igikorwa kigaragaza uburyo FARDC iri kugerageza guhagarika imiyoboro y'itumanaho, ingendo z'abantu ndetse n'itwarwa ry'ibikoresho bya gisirikare. Mu masaha ya saa 11 za mu gitondo ku wa mbere, amakuru yizewe yaturukaga mu nzego za gisirikare
muri pinga yavugaga ko FARDC zindutse yohereza indege z'ubutasi mu gace ka Politique Simba ndetse no mu nkengero zaha hose. Aya makuru ari guturuka muri ibi bice yagiye akusanywa na Direction des Militaires et Analyse des Plans n'abashinzwe ubutasi bwa gisirikare mu nzego za FARDC harimo na Demiape bagiye bavuga ko ari surveillance alienée kugira ngo bamenye neza imiterere y'ibirindiro bya M23 ndetse anategurwa uburyo bagomba kugabamo ibitero simusiga. Umwe mu basirikare ukorera pinga watanze amakuru yagize ati kuri uyu wa mbere twabonye indege nto z'ubutasi zizamuka zivugiye ku kibuga cy'indege cya Warikare zigana mu majyaruguru burengerazuba. Intego ni ukumenya neza uburyo AFC ikomeje gushaka kongera imbaraga mu misozi ya Mpeti. Tugomba kugira amahirwe n'amakuru arambuye yo kuba twakumira ibi bitero hakiri kare. Kohereza indege z'ubutasi ku rugamba muri Warikare bifite inshingano zikomeye ku rwego rwo guhuza amakuru y'ubutasi ndetse na gahunda y'ibikorwa vya gisirikare. FARDC irimo kugerageza gukosora amakosa yakozwe mu bihe byashize aho yagiye yohereza ingabo ugasanga ziguye muri ambiscade. Kuri ubu biravuga ko ibi biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo birinde ndetse banakosora ibitaragenze neza. Indege z'ubutasi zirimo kwifashisha zikaba zifite ubushobozi burimo kumenya imiterere y'ibirindiro bya M23, emplacement tactique, kubona ibikoresho bikomeye by'imbunda za rutura byashyizwe, kumenya uburyo bw'imiyoboro n'imihanda M23 ikoresha igeze ibikoresho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari kandi gukurikirana imirongo y'ingabo mouvement des troupes, aho rero bari kwifashisha FARDC mu gutegura neza uburyo kugaba ibitero bikomeye ahanini bikaba bishobora kuba bizahungabanya bikomeye birindiro bya M23 ku ntego ihamye. Bamwe baravuga ko kuri ubu ngubu muri Warikare hashobora kuza kuba imirwano ikomeye bitewe nuko amaze iminsi hagaragaye imirongo minini y'abasirikare ba M23 abagenda aboherezwayo. Ubusanzwe teritwari ya Warikare ni kimwe mu bice bifatwa nk'umutima w'ingenzi mu ntambaro mu burasirazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru. Ni igice gifite ibyambo by'ubucuruzi n'ubukungu bihuza na Rubero, Masisi ndetse n'ibice byo muri Goma. Hakaba hari imihanda ivanga yerekeza Goma. Bikaba rero bivuga ko ufite kare Warikare abafite amahirwe menshi yo kwigarurira inzira n'ibikoresho bya gisirikare. Muri iki gihe amakuru ari guturuka mu baturage ba Pinga aravuga ko AFC M23 imaze ibyumweru bibiri ikora mobilisation y'ingabo aho igenda izana abasore ndetse n'ibikoresho byinshi muri ibi bice bigaragaza ko urugamba rukomeye. Umwe mu bayobozi bo muri teritwari ya Warikare utashatse ko amazina ye atangazwa yagize ati imiryango irafunzwe, imihanda ihora iri mu myigaragambyo y'imbunda za AFC, harimo kugaragara ko hari kububakwa ibirindiro bikomeye mu misozi kandi biragaragara ko mu minsi iri imbere aka gace kari buze kubisibaniro ry'imirwano ikomeye. Kuri ubu dufite ubwoba bukomeye. Abaturage bo mu bice bya Mpeti baravuga ko basigaye mu bwoba bukomeye bitewe nuko ikiraro cya Mpeti cyasenyutse. Bizatangira kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi. Umuturage witwa Jean Claude Mbere utuye muri ibi bice yagize ati kuva ejo ku cyumweru nta modoka ishobora kunyura hano, abacuruzi baratakamba, abarwanyi ntibarabona uko bajya mu bitaro. Ubu turi mu bwoba bukomeye, turumva turi mu gihirahiro, ntituzi iyo ibintu biri buze kugana. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru akaba rero atanze amakuru akomeye. Lieutenant Colonel Njiki Kayiko Guillaume yabwiye itangazamakuru ati kohereza indege z'ubutasi mu misozi ya Mpeti no muri Kisimba ni igikorwa gishingiye ku igenamigambi ry'ubutasi, planification stratégique. FARDC ntabwo ikora mu mwijima, tugomba kumenya neza aho umwanzi ari mbere yo kugaba ibitero bikomeye. Twizeye ko mu masaha ari imbere tuzaba dufite amakuru arambuye azatuma dutsinda. Yongera ko FARDC iri gukorera hafi ibikorwa byayo ifatanyije n'abaturage kugira ngo yirinde ko habaho kutamenya amakuru ndetse no kuba barasa ahatariho. Ku ruhande rwa AFC uyu mutwe ukomeje kugaragaza ko witeguye imirwano ikaze, aho Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga bakomeje gutangaza ko FARDC iri gukoresha intwaro zikomeye za rutura
ndetse bibangamiye abaturage nabo bazifite biteguye gukomeza kuba barwana bagasubiza inyuma M23. Imirwano ikomeye kabikomeje kugenda itera ubwoba batari bake nkuko bigaragara. Bamwe rero bakomeje kugenda bavuga ko biri kwa biteye ubwoba. Urugamba ruri kugenda rukomera hagati ya FARDC na AFC mu misozi ya Mpeti, Kisimba ndetse no mu bindi bice bitandukanye. FARDC maze gushyira imbere uburyo gukoresha ubutasi n'ikoranabuhanga mu gihe AFC nayo ikomeje gushaka uburyo bwo kongera imbaraga zayo muri ibi bice. Kohereza indege z'ubutasi kuva ku wa mbere bigaragaza ko FARDC ishaka gukoresha uburyo bugezweho bwo kumenya amakuru kugira ngo batazongera kuba bagira amakosa yo kurasa atariho. Ariko iki kibazo kikaba gikomeje gutera abaturage ubwoba kuko benshi bavuga ko imirwano ishobora kuza gutuma bava mu byabo bakaba mu buzima bw'ubuhunzi. Mutamangaye nguko rero tujyane kuri Axi Uvira Kavimvira Karungu turebe ibiri kuba byifashe gute muri Sud Kivu. Uko bihagaze rero mu misozi Kavimvira aka kanya kiri kuvugana biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bibagiye sikeke Repubulika ya Demokarasi kandi n'abafatanyabikorwa babo by'umwihariko FDNB yego bakomeje ibikorwa byo gushakisha ikitwa abatasi bakomeje kuza muri bice by'intare zatarambwe yego intare zatarambwe prota. Ibi rero iyi misozi yatangijwe mu misozi yegereye ahitwa Kavimvira ndetse n'iyo misozi itangatanze Kibondwe ndetse n'ahitwa Mwange utibagiye Kayaja yego. kanavuga ko ari uwo bafashe ngumwe ariko turamenye amakuru koko niba uyu muntu wafashwe ari umutasi w'umutwe wa 23. Yego yafatiwe mu bihe bice? Yafatiwe ahitwa Kibondwe ni agace kari munsi ya Kavimvira kunamiye Kavimvira. Yafashwe na bande? Yafashwe n'abasirikare ba FARDC by'umwihariko bafatanyije na FDN. Mu makuru mufite biravugwa ko yafashwe wenda hari ibindi bintu afite cyangwa n'ukekwaho kuri ubu ngubu uri gukorwaho iperereza? Abari gukorwaho iperereza ni benshi kuko n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira benshi bari kugenda batakwasakwa. Yego mutamba byaba byaratangiye byari mu nkuru zimbitse turi bugarukeho dushobora kuza kuyagarukaho. Ibijyanye n'iryo saka byatangiye ryari? Muri iki cyumweru byagiye bikorwa umuturage umwe kuri umwe bakabona aratunguwe bamusanze mu rugo bakamubwira bati garagaza ibyo ufite ibyangombwa byawe byose telefoni bakarebamo ibyangombwa bakayitwara cyangwa se bakinga simukadi yego bagatwara nimero ariko byinshi biri biragaragara yuko bakomeje n'ubundi gukora ibikorwa byihariye cyane kwibanda mu bice bituwemo n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira. Nibyo mutama, mbere yuko turi buze kujya mu Minembwe ndagira ngo nyemerere dukomoze ku byatangajwe na Corneille Nangaa ugaragaza ko Kinshasa nta butegetsi buhari, bwo turagaruka nawe utubwira ibiri kubera mu Minembwe, Mikenke, Rugezi n'ahandi muri Fizi. Umuyobozi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Corneille Nangaa yatangaje ko Kinshasa nta butegetsi buriyo, ahubwo ko ari agatsiko k'abatekamutwe basahura umutungo w'igihugu. Yabivuze ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icyenda 2025 ubwo yasozaga amahugurwa y'abayobozi n'abandi bo mu ihuriro AFC M23 agamije kubongerera ubushobozi mu miyoborere ishyira imbere inyungu z'umuturage. Nangaa yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta leta ihari, ariyo mpamvu impinduka mu miyoborere bashyize imbere zigamije gutuma abaturage bose bari mu bice babohoye bagerwaho n'imiyoborere myiza. Ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarangije kubaho nka leta. Kinshasa nta leta igihari, nta ngabo, nta polisi, nta buyobozi, nta butabera, uretse agatsiko k'abatekamutwe, abasahuzi n'abanyereza umutungo wa leta. Yavuze ko AFC, umutwe wa AFC uri gushyira imbaraga mu kubaka ubushobozi mu bya tekinike na politike, bibanda ku gutegura abagira uruhare mu miyoborere. Nangaa yasobanuye ko ubumwe n'ubufatanye hagati y'abatuye mu bice byabohowe
ariko urwo rufunguzo ruzatuma bashobora guhangana n'ibihuha bikwirakwizwa bisebya imiyoborere yabo nk'uko rero bigaragara. Mutamaro ndagira ngo ukomeze tujyane mu bice bya Minembwe naho tubwire ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Misozi ya Minembwe ho ikiri kuvugwa cyane cyane n'iriya misozi yegereye za Warungu. Yego. Cyane cyane ahitwa za Karambi ndetse n'ahitwa za Budodo. Yego. Nahariya Karika aho biri kuvuga yuko muri biriya bice bamaze gukoramo operasiyo zidasanzwe ku ruhande igisirikare cy'umutwe wa M23. Yego. Bikavuga yuko nyuma yuko bafashe imisozi myinshi itandukanye hariya muri Kivu biriya bice bya Karika ngo umutwe utora kuba mu abasirikare nyuma yuko n'ubundi guhera ku munsi w'ejo hiri gukomeye cyane mu bice bya Kihinde no mu bice byegera hariya Zandura. Yego. Rero aka kanya turi kuvugana bavuga yuko agace kitwa Budodo n'agace kitwa Karika uyu mutwe ushobora kuba wamaze kugirwa n'abasirikare, ariko bakavuga yuko nubwo basizemo abasirikare bashobora kuza guhura n'ibyago bikomeye. Ikibazo kijyanye n'ikimutama nyuma yuko biri kuvuga yuko iriya misozi ya Kingwengwe n'ahitwa Kihande hari abasirikare bafaritse kandi ubona yuko ngo ibice abasirikare bafaritse barimo bamaze no kwishyitamo intwaro nyinshi ziganjemo abaturage. Yego Mutama, mbere yo kuza utubwira unadusobanura ibijyanye na deployment iteye ubwoba iri gukorwa Uvira mu basirikare bari guturuka Kindimaniema, abasirikare bari guturuka Kinsangari mu ntara ya Chopo, abasirikare bari guturuka mu bice bya Tanganyika n'ahandi. Ndagira ngo unyemere tubanze tujye kwavugwa mu bubanyi n'amakungu turabe ibiri kuba aho bitangazwa ndetse byamaze kuvugwa ko Mossad Boris yaganiriye na Minisitiri Nduhungire w'u Rwanda ku masezerano y'u Rwanda na Congo. Ubwo turagaruka tujyana tureba ibijyanye na deployment. N'umujyanama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afrika Mossad Boris yatangaje ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungire kubirimo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta y'u Rwanda na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ibi Boris yabitangaje ku igenekerezo rya 28 kwezi kw'icenda 2025 avuga ko ibiganiro byabo byagarutse kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro harimo gukurikiza neza gahunda y'ingamba z'umutekano no gufata ibyemezo bigamije guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Yongero ati twanaganiriye kandi ku gukemura ibibazo byihutirwa by'ubutabazi zugarije abaturage bagizweho ingaruka n'intambara ndetse dusuzuma no kuri gahunda ihuriweho yo guteza imbere ubukungu mu karere irimo ibijyanye n'ingufu, ibikorwa remezo, uruhererekane rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuzima rusange, ubukerarugendo, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ubuzima ndetse n'ubukerarugendo n'ubucuruzi. Izaba rero umusingi w'amahoro binyuze mu kurema inyungu z'ubufatanye n'iterambere rirambye mu karere k'ibiyaga bigari. Inama iheruka guhuza urwego ruhuriweho rushinzwe gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yemeje ko ibikorwa bya gisirikare bigamije kurandura imitwe yitwaje intwaro bizatangira kwigenekerezo rya mbere kwezi kwa 10/2025 umutwe w'iterabwoba FDR ukazatangira kurandurwa hagati ya tariki 21 na 30 z'ukwezi kwa 10 2025. Amasezerano y'amahoro hagati ya Kigali na Kinshasa agamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono kwigenekerezo rya 27 kwezi kwa Kamena 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano yasinywe arimo ingingo zigaruka kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane, arimo kandi guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro. Harimo gushyiraho itsinda rihuriweho rigenzura ibijyanye n'umutekano mu gufasha gucyura impunzi, gushyigikira ubutumwa bw'ingabo za Loni ziri mu butumwa MONUSCO no gushyiraho uburyo bw'imikoranire mu by'ubukungu mu karere. Aya masezerano kandi arimo inyandiko igaragaza ibikorwa bihuriweho mu gusenya umutwe wa FDLR. Nubwo bimeze bityo u Rwanda ntirwahwemye kugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa n'igenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano, by'umwihariko
gusenya umutwe wa FDLR uwamaze kwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu. Ngayo gukora umutama tujyane tubwire ibijyanye na deployment wambwira guca ibintu zo byifashe gute kugeza ubu. Urwego n'ubundi n'ibyaha bice nakubwira biri gukorwamo ubutasi cyane cyane imisozi ya Zakazingira n'ibindi bice bitandukanye byariya muri Uvira cyane cyane ahitwa Muheta, Katongo, Gomba, ikiyaga cya Tanganyika n'ahitwa Karungu hari kuzanwa abasirikare ba FARDC ndetse kandi n'abasirikare ba Fdnb kandi bakazanwa ari nako n'ibikoresho byinshi bikomeje kugenda bizanwa muri rusange. Abagera kuri 211 ngo bagende bigeza aho baranga bitewe n'igihe bari babwiye bari bateguye abategura muri abakomando bagera kuri 31 ariko bazareka kwanga. Yego wazirenda byanze rero habaye yuko haza kubaho kiboko bari buze gukubita bikare ba Politique. Yego mu rwego rwo kongera kwibutsa intego nyamukuru bafite ku mirongo mbere ku rugamba. Yego Icyabaye rero bwana munyamakuru mu gace ka Kirere habaye ikitwa kurasana gukomeye. byagenze gute mutama? Abazarendo baje bavuga yuko barimo bararengera abazarendo babo. Yego Abazarendo bashinjaga abasirikare ba FARDC bandi ngo kuba bamwe bari kubatererana ku mirongo mbere ku rugamba. bitewe n'iki? Bitewe n'uko ngo abo bazarendo baragirwa ibitambo ku mirongo mbere ku rugamba ariko ngo abarundi bakaza basa naho bakora operasiyo simusiga operasiyo karabutaka. Yego Wazarendo zabanje imbere kuko kubanza imbere rero wazarendo nibyo batari gushaka. yego Nicyo ubona yuko gikomeje guteza ikibazo hagati y'abasirikare ba FARDC bari kwishyuranamo umunsi ku munsi kwitegura n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bifitanye isano n'iki. Yego mutama, mbere kuza kutujyana ku zindi axes z'urugamba nyemerera tujye mu mirwano ikomeye mpeti ndetse na warikare yose turebe operasiyo zikomeye ziri kugaragaramo indege zamaze guhabura abatari bake yaba abasirikare ndetse n'abasivile. Ni kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda 2025 tayari nibikorwa vya gisirikare bikomeje mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Igisirikare cya leta FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo cyatangaje ko cyarashe ibirindiro bibiri vya AFC mu misozi iri mu gace Kampeti muri groupement ya Kisimba mu territoire ya Warikare ahani mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru. Ibitero vya birimo frappe aérienne, ibitero by'indege, bombardement, kurasa ibisasu biremereye ndetse no gukoresha drone de reconnaissance mbere yuko ibikorwa nyirizina bitangura. Ku rundi ruhande rw'inyeshyamba umuyobozi wa AFC bwana Bertrand Bisimwa yemeje ko habaye igitero cyari kigamije gusenya burundu ikiraro cya Mpeti, kikaba rero kimwe muri cible stratégique ibintu bifite akamaro gakomeye mu rwego rwa gisirikare muri aka gace ka Warikare. Iki ni igitero ntikiri gukorwa gisa mu buryo busanzwe bwerekana imbaraga za FARDC, bikaba rero bivugwa ko ibiri kuba byose bifite aho bihuriye n'imyiteguro y'imirwano ikomeye ishobora kuza kuba muri iyi minsi bitandukanye n'ibyigeze biba mu kahise. Ku isaha saa 4 za mu gitondo abaturage ba Mpeti babonye drone de reconnaissance igenda mu kirere ikora ubutasi bwari bugamije kureba inzira imiterere y'ibirindiro bya M23. Ibi bikaba byakurikiwe na frappe aérienne zagabye ibitero byagabwe n'indege z'intambara zituruka mu buryo zarasaga mu buryo bwa bombardement mu misozi yitwa Kisimba. Umuturage umwe utashatse ko amazina ye ajya mu itangazamakuru yagize ati twumvishe urusaku rwinshi mu misozi, twabonaga ibisasu bigwa ku birindiro hashize iminota mike. Ikiraro cya Mpeti cyari gisanzwe gikoreshwa mu guhuza ibice vya Warikare cyari cyarangiye burundu. Bikaba bivugwa ko gusenya iki kiraro bishobora guteza ingaruka zikomeye kuri ligne de communication, inzira zikoreshwa mu gutuma no kugeza ibikoresho mu bice bitandukanye. Urugamba rwatangiye gufata indi sura ya Operasiyo Neutralisation, gikorwa cyo guhashya burundu umwanzi aho intego ya rugusiga M23 mu bwigunge no gukoma mu nkokora imigambi yo kwigarura igisagara cya Pinga. Ikiraro cya Mpeti cyari kimaze igihe kirekire gifatwa nka infrastructure stratégique muri aka gace ka Warikare. Ni ikiraro cyahuzaga inzira ziva mu majyaruguru ya Warikare zijya mu bice bya Pinga na Rubero. Mu buryo bwa gisirikare cyoherezaga AFC
gukora renfort militaire, kongera ingabo n'ibikoresho mu bice bitandukanye birimo Kisimba no mu misozi ikikije ngaha mu buryo bwa gisivili. Cyafashaga abaturage muri mouvement logistique, urujya n'uruza rw'ibicuruzwa, imiti ndetse n'ibiribwa. Kuko rero FARDC yahisemo gusuka ibisasu bya rugamba rukomeye rwo kugira ngo bakore ibyo twakita ko ari petibere css capacité offensive, guhungabanya ubushobozi bwabo bahanganye. Nkuko rero bigaragara bizakozwe, kandi kuri ubu ubuzima burasa naho buri guhagarara muri ibi bice. Amakuru guturuka mu nzego z'umutekano muri Pinga arerekana ko AFC ikomeje guhuriza hamwe imbaraga zayo mu bice bikikije Mpeti. Mu byumweru bibiri bishize hagiye hagaragara preparation offensive, kwitegura igitero gikomeye byagizwe no kohereza ingabo z'inyongera, intwaro ziremereye ndetse n'ibikoresho vya gisirikare. Mu basirikare ba leta ukorera Pinga yagize ati M23 iri gukora ibintu mwibanga, ariko turabibona bari kuzana ibirindiro bishangaha, bari gukora fortification, ubwisho n'ubwirinzi buremereye, ndetse bari kugerageza gukoresha imisozi ya position defensive, ibirindiro byo kwirwanaho. Ku rundi ruhande rwa FARDC, icyemezo cyo gusenya ikiraro cya Mpeti cyari igikorwa cya coupe tactique, uburyo bwo guca intege mu buryo bwa gisirikare AFC, ndetse no kugira ngo babashe guhagarika urujya n'uruza muri ibi bice. Igitero cya Mpeti cyari mu buryo bwo kugaragaza ko leta ya Kinshasa ifite ubushobozi bwo kugenzura ikirere ikoresheje supériorité aérienne, kugira ngo yereke umwanzi ko nta bwigenge afite mu bice vya Kisimba. FARDC yanashatse kwerekana ko irimo gukora operasiyo preventive, ibikorwa byo gukumira kugira ngo AFC itazigera ikora ikindi gitero muri bice vya Pinga. Umuyobozi wa AFC we yagaragaje ko ibintu bitoroshye, aho rero Bertrand Bisimwa yanditse ku rubuga rwa X ko gusenya ikiraro cya Mpeti ari uguhungabanya ubuzima bw'abaturage n'urujya n'uruza rw'ubucuruzi muri Warikare. M23 irabifata nka attaque contre les civils, igitero gishingiye ku guhohotera abaturage. Bivuze ko AFC ishobora gukoresha ibingibi mu rwego rwa politique, ishingiye FARDC gukora dominage contre ingaruka zishobora kugera ku baturage. Nubwo rero umubare w'abapfuye cyangwa se abakomeretse muri bitero utaratangazwa, hari impungenge zikomeye. Gusenya ikiraro cy'ingenzi muri aka gace bikaba bigaragara nk'ikibazo gikomeye, bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri déplacement civile, urujya n'uruza rw'abaturage ba civili, access humanitaire, uko imiryango ishobora kuba yabura uburyo bwo kugera ku bikorwa by'ibanze, hari kandi économique locale ishobora kuza guhungabana. Umuturage uri Mpeti waganiriye n'itangazamakuru yagize ati, twari dufite ikiraro kitwambutsa tugana ku masoko, ubu ntawe kunyura, ibiciro by'ibiribwa byiyongereye. Biragaragaza ko ibikorwa bya gisirikare bifite isura ebyiri, success militaire, insinzi ya gisirikare ku ruhande rwa FARDC, ariko nanone bikaba désastre humanitaire, ibyago ku baturage. Ni igitero cya Mpeti kiragaragaza ko intambara hagati ya AFC na FARDC iri kwinjira ku kindi cyiciro gifite ubukana bukomeye. Ku rundi ruhande, benshi mu bakomeje gukurikirana ibiri kuba baravuga ko biteye ubwoba. Ku ruhande rwa FARDC iri gukora stratégie de attrition, guca intege umwanzi gahoro gahoro binyuze mu gusenya ibikorwa remezo by'ingenzi no kwica inzira z'ubutasi za M23. Ku rundi ruhande rwa M23, iki ni igikuru gukora ibyizwe nka concentration des forces, guhuza ingabo n'ibikoresho mu gace ka Pinga. Biragaragaza ko intego yayo ari ugufata umujyi nk'uko bizagenze Bunagana, Rucuro ndetse n'ahandi hatandukanye. Igitero cyo kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 28 ntikiri igikorwa gisanzwe, ahubwo ni intangiriro y'ikiciro gishya cy'imirwano muri Warikare. FARDC ikomeje kwerekana ko ifite ubushobozi bwo gukora frappe cible, bitero bigamije ahantu runaka ikoresheje supériorité aérienne mu rwego rwo kugenzura urubuga rw'imirwano, théâtre des opérations. AFC M23 ikomeje gushaka uburyo bwo kwigarurira Pinga, ariko gusenywa kw'ikiraro cya Mpeti bikaba byasubije inyuma urugendo rw'igihe gito. Ariko abaturage bo muri aka gace nibo bari hagati, bafite impungenge z'uko bakomeza bakaba victime collatérale mu ntambara ikomeje kugenda iba
mu gihe ibintu bikomeje gufata indi ntera. Ikibazo cya benshi bari kwibaza nuko bari kwibaza uko ibintu biri burangire, kuko babona ko ibiganiro by'Idoha bishobora kuba byamaze guterwa umugongo bagiye kwitega imirwano ikomeye. Bamwe muri societe civile bagatabaza bavuga ko hakenewe ibiganiro kuko intambara irasenya ntiyubaka. Bamwe baragaragaza ko ibi biri kuba bibateza ibibazo bikomeye ndetse n'ibyago bidasanzwe. Mutama rero ngayo nguko tujyane ku zindi axi by'umwihariko mu nkengero za Uvira, naho tubwire ibindi biri kugenda bibaho bivugwa ko naho hari kwikangangwa imirwano isaha iyo ari yose. Zifashe gute Mutama? Mutama uratwumva? Mutama uratwumva? Yego ndakumva Mutama. Yego uko nyuma y'uko igisirikare cy'umutwe neza kiramwe gikuye abasirikare muri ya misozi yegereye ahitwa Zakabare n'ubundi mu mujyi wa Bukavu. Yego bagakura abasirikare mu misozi ya Nyangeje bakabona ku muhanda w'utuntu gatanu bamana mu kigo cya Bugarama na Kamanyora. Yego abandi bakabashyira ku musozi w'umuso, imisozi yitegeye imisozi ya Ruhungi kandi imisozi ya Kakamba, Ruburure n'ahitwa Gisozi. Yego imisozi yitegeye umuhanda w'utunasonari gatanu uva mu byerekezo bya Kavengera uzamuka Kawezi Kiribaro n'Ingo. Yego iravuga yuko kandi igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gishobora gukomeza inzira yo kwerekeza muri ya misozi yegera mu mujyi wa Bukavu. Yego nyuma y'uko biri kugaragara yuko inzira za Bukavu bwana munyamakuru zishobora kuba inzira zikomeye cyane zishobora gutuma igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kigaba muri ya misozi ya Runyonyi n'ahandi hatandukanye. Yego mbere yo kuza kutubwira ibijyanye n'abasirikare bari kugera mu gisagara cya Uvira ndetse n'ibikoresho biri kugenda bihazanwa, Mutama ndagira ngo tubwanze tubwire abadukurikira ibijyanye n'iyi nkuru y'umusirikare FARDC wishe bagenzi be mu buryo bwababaje abatari bake. No musirikare mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yarasiye mu kabari ko muri Rubero Centre yica bagenzi be babiri b'abakomando ahagana mu isaha saa 7 z'ijoro ku munsi wo kuwa gatanu. Bikaba byarabereye muri territoire ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ari guturuka mu nzego zitandukanye zaho avuga ko aya makuba yatewe n'impaka zishingiye ku bagore zaje gufata intera zirenga igaruriro. Imirambo y'abishwe yajyanywe muri morgue mu bitaro vya Rubero. Avugana na actualité PSD Kiwawa Mitera Are, umuyobozi w'ingabo muri aka gace, yemeje ibyabaye. Yavuze ko warashe yahise afatwa na bagenzi be b'abasirikare hanyuma ajyanwa ku biro by'ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Rubero kugira ngo hakorwe iperereza. Ibi byabaye bikaba rero byongera ku makosa akomeje gukorwa n'abasirikare ba FARDC mu bice bitandukanye. Urugero, ku itariki ya 8 kwezi kw'icyenda umusirikare yarashe umugore we ariko ikanyatsi. Nyuma y'iminsi 2 ku igerekerezo rya 10 kwezi kw'icyenda undi musirikare yishe umusivili hafi y'umudugudu wahitwa Rima uherereye nko mu birometero 6 uvuye ahitwa Njia Panda muri territoire ya Rubero. Ibi rero ni ibyago bikomeye bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Mutama rero dutereke neza ku bijyanye na deployment iri gukorwa mu gisagara cya Uvira ndetse no mu bindi bice. Aha byifashe gute? Yego yego iri kuzanwamo abasirikare barundetse kandi ibikoresho byinshi byiganjemo atarizi, kandi bikagaragara yuko nta hantu hatitara na Kirungu hakomeje kuzana ibikoresho byinshi n'igisirikare cy'u Burundi mu bufatanye bukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi gifitanye n'uruhande ibikoresho n'ibyo nuko yuko uyu mutwe mu mujyi wa Uvira umaze gushyiramo abenshi abo wise ngo nina ishobora kuba zaramaze gushyika muri bino bice. Bikaba rero mpamvu iri kuvuga yuko ibintu byatangijwe birimo gukeka cyangwa se gushaka abaturage bose batuye n'umujyi, hakangizwa cyane cyane ku baturage bake bake, ubona yuko ubundi ibikorwa biri gukorwa n'abasirikare bakeya b'abarundi bizewe yuko ngo bakora ibikorwa mu buryo bwiza bwa kinyamwuga. Ariko nk'ubu byari cyane n'ino misozi ya za Kavimvira
Munanira Shenge Kitara ndetse na Karungu na Muhitana Katongo ubona ko FDNB yiganje cyane. Ese ku ruhande rwa Sarambwe bo baba bari gukora deployment muri ibyo bice cyangwa ni ku ruhande rwa FDNB na FARDC gusa byo bihagaze gute? Ku ruhande rwa Sarambwe barakora deployment mu misozi y'umurenge cyangwa se na Warungu barakurikije byaraza Bukobe na Bihamamba naraza Kamisindi. Yego cyane bari ko ari ndatanze yiganje. Cyama reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane kuri dukurikiye bwa mbere twishyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.